You. 2021 is a year of promotion. Ikamel mektai koros Anahne kerta. Try koros Anahne karataweng na neo spiritual realm na neo take and memory ngem. Rimechi kate eteyer. Kareta tamang takasik na 2021. Kitan Uya sabulmen ko taramas mese pukatata ko to kap ngai ese e wong nganan kot ese pukata I ni me koros anshu koros wasa koros imi ko siya magtapan hexalter she will promote us pungkatang na new level. Hallelujah. Magtakal dia pilpam para-paran. Pwede songkan magtaleti. Pwede atal lalapot wata peik. Wata ese. Exalt. Hata quote. If we know how to exalt our Lord, I say she will promote us. Hallelujah. Amay kuskusiya, she is the Holy Spirit. So, ikos-ikosiya, pagtutring ko siya li, represent the Holy Spirit. Pwede nganan kot, yay makin sa wasik child, teniyaso makot maasa na ngayon sarawi, uyata. Liyakan, mawiya, kupuran kot, mawiya sa wasapan hold. Liyakan, sutapan kot, o child pan poputo, alaliyakan, liyakan supan ko to ulakan memair. Liyakan ang pan sawas. So, liyakan ko to ulakan kadrop. Uyuya tatawakan ka no. Hayayan siya meliyakan na rin po parang kaksapta sawas. Tatawag pa na. Pagchailan kakesa po katamaran na chay kot. Ukap-kap ngayi ni mea koros pasa koros hansu koros. Ranwat me kuch men share ni ishuto kaken kawewe apu kamel manganan coach me mi rem nganan coach pa sa wasik tabak sangkak payaw tawat kipene tami pani ukyang ta shot ranwat me kamel me penene toto celebrate ranwat akay celebrate er pong shot kinayo Make grant word a tape itu yang akan ngay biluya kalikalip kokorur para kita may kriklan arail no paren pokatamaran kauno para ki arail kisakis panayakan kata-kataman ki yang arail tapi ngay ini aso wote kisakis makot kisakin kitail kisakis kan magchay wiya pene ikamel makakacharan wote sorala tenekla Hap kisagis mata kot kisakin kita pan patapat kokolate. Me koros me sansal nalang sampa te me sudu sansal pan sorala. Apuk saraka dede me sabul men kot masen sudu pan sorala kokolate. Erkap nga kot mengcanan kya siya mauksit. Tabi kap maki kot pigi kamele meranter Main limau, actualus tawong, nanpar 2021. Kaskasik, kecangka karatawang naneo, nan panta spiritual realm, naneo taken palingen, en nese pokatatakot, esek kepengatakot, akot pan pungkitata, bipanta. Promote us. May nanamwasan to kabilanane. Painaman ng kakasauta. Siya po ka sa kakakatan ki promote title nan po wasan to kan. May kapasola kaser. Akapanut ko sa supervisor. Siya po ka katakasik na 2021. Kuot pan pulikita na new level. Apan promote us. Apsongo may kapingki. May kamelele. Magchay ko sa Anahne, ese pukatatay kot.
Pwede kisakiswat me kisikisakin trail. Hallelujah. Sidakak nagla. Buksaro katete me song chorus pan sorala. Ap kisakiswat me kot kisikisakin kita me sansal nan bukan isikil. Epan wiya la laut la. Metwete niyaso met tagayo taburti tosang ni yaulo. Ewyala nanayo. O nana wat kawela may chorus. Nana wat pan kaunta way chorus. Lokaya chorus. Uy mutabarbaran ki. Kisakiswat. Me peni masani me ime uya palapen komor. O peni masani nan matuwi sa kono. Niye masani lam Peter. That you are Peter. On this rock I will build my church. Remember me pasan tapun paibalafwat. Yei me peni kadete de Jesus masani me manamanan nanel sudapang kawela. Erkabangakot. Pagi epil miya yanso ranwat. Erkabangakot. Wasami men watong kita clockwat. Imen watakayang kita nilo kaya wayimin tamen yan sumi watwatak ni pumpiyo irato pasangari. Imen watong kita lo kaya way abu men pugata lo kaya wayet. Imen watong kita song limaw nan wasan kawit mi pang watakayang kita. Eriyaman naman nan kakpin kawewe yung peni. Wasakan mi chulel ay kami lumangin saraw pan sa wasayuk niyong pampurang watak. O kapsirki yang uk wasami pagkataran wat. Sang nan iralaw riyawan lapin pata kautapan kan. Irajigidrik ew lelimaw. Memasani, my son, if you receive my word and treasure my command within you, so that you incline your ear to wisdom and apply your heart to understanding. Yes, if you cry out for discernment and lift up your voice for understanding, if you seek her as a silver and search for her as for hidden treasure, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God. Hallelujah. Hallelujah. Kung nagpurang watak pa kumiyang kakalayang kumiyang song limaw, may man watong kita, nan iran watawatet puen sa wasay kita, o oralapin wasan, wataki song limaw at mamyanong pinsel kum kakin sungiti, pupen kumiyang kakpurang watak, puya kiyamaman, ay sotre sa logayang way, ay ang pangkak, kawewe lo kaya pukata bu kamele mangin saraw pan sa wasay kita. Yay karapan ay suda swetki, ay suda perki, puyan ka kawewe. Erkabangakot, oralapen wasat ekosiya, rules to follow. Wewe ki Kosonned kan, te kosanti kan, magkitaila Anahne Idawehn. Kosonned kan nan iren watawatet magkitaila ramas Anahne Idawehn. Kayu the nampeyo emasani the Bible is God's words. Ikamele magtay koros ese memasen and coach. The puk sarawi ewiya masen and coach. Nan wasan kawit o nampe ew iban ko siya me emasani nan wasan watawato me emasani my son, if you receive my word and treasure my command within you, so that you incline your ear to wisdom and apply your heart to understanding. Ekatete pwede magtapan kamelele metamag chawatik minute masen and coach. O masen and coach yay coach. Pagkitan ka kita tanana kasampal ke masen and coach. Rong kanayeng hokulit yang nantamong yung. Wiyaki tipsawew nantamong makayong kasampal. Kitan ka pilata
Idawehn nan ran koros. Iban kiyanguk ren puk silu nan nambeo pakomian kak stati. Kayu eban kosa nan James ralau teu wano lalisu. Karyau pangkosa nan 1 Thessalonian 2:13. Kasilu pangkosa nan Hebrew payu riau. Karyau nire. Memen watong kita and the obedience is required. Nana tramur peik utan. Utan iko siya tapatawan. Utan kita Anahne we are shown kapayatamasan kot. Obedience is required. Kumuyong ay Anahne kapayata. Kay tegin kita ba Anahne kelamas mamasanan kot melel. Temasanan kot manaman. Pasang niya tapan pek yung masanan kot. Agjampang kakilangan ta mamasanan kot manaman o memor. Uye yaso mo tawanta. Wow. Hari pek huyakin sabul mata yeyas. Pwede may ban karsa pwede may banta Walmart. Rongan me Black Friday kung yaurakin discount. Haray ko buwakan kodyo utang pwede gitik. Mekareta nipongin te mantan te anson. Ran me Kosonned aramas kiniraken. Mimiyan nan porking lato sanger nipongol del clock me open. Iray koros puir tanga ko buwakan. Mayroong makabuekan pwede gitik. Ayap sudayang kola. Ayap miyasa mamiyame ko di Anahne. Ayap mo muna ipanaleti e anano. May sudapan kola mi pantamik songon ko siya tuwan kasampad pen peik. Kitay koros Anahne peik yung masanan kot payayki. And maurong kitay korosya. Kaya nga kot. Tawanan bilmas. Obedience is required. Kung yung ngay Anahne pek yung masanan kot. Kasilu, listening is demanded. Rong autan Anahne pita kasambal kitangkak rong kanayang. Rong masanan kot ho kanayang. Nintuan masani. Inclined you hear to wisdom. The word inclined means to listen, to take heed. Kumanana tek binan Luke is walu raduduk isak walu. Kasampalong kita ata rongorong. Pagkabilbuk saro kadete yung tiyanan, rong mo isa kisuwen tame, poson keng kairta sang ni rong masanan kot. Hertamak takin kasampal ki rongorong, ran koros. Kaulen sampa, te, kosaikan mesribang kaksawasig sa kair kasata, tamak takin kasampal ki rongorong. Pagkaya kadete me, rongorong utan Anahne pe, rongorong utan kasampal ong masanan kot. Apay ni kadete mo puson, keng kairta sang ni rong masanan kot. Riyawiya kasampal te wiya iray wong kita nan 2021 ya sa pangkakatawi song limaw may pampatuwanta utan Anahne pe yang solang man. Number 5. In that the heart must be healed. At sa yung utan Anahne may to masanan kot. En nautela at sa yung. Pwede isang toto kintangalan at sa yung. At sa yung pwede nautout kita uyapayakan en sampawat. Kailok, akatat, lipanet. Siya libil kumnak. Name it. Aptam wasat ko siya ni nampepayo atam mong yung utan Anahne may to masanan koten.
Henta to himen triang na tamong yung ansu koros ni me koros. Ye imang ngay saraw masa ni biltru Paul. Na romo isa kriyaw rejidik riyaw. Ketailan kawulian kita tail mong yung. Tail matawataw. Kemasin ng kot. Emaw. Birtatang atatok. Songkan magapanguya pansu koros. Tami kasampal ki melel atamong yung. Tama uyaw ta atamong yung. Pwede matamong yung pantuwete. Wasama David Kosuya ng Psalm 23. Kat-katire tote ichungol kap. Wawakan niya siya makapatintir utang kabapang widagla. Usangan tip koros mamimilawan kabo pampil krokrin. Pwede pilo makinaw yaw ta kabo. Ekin tintir. Hatamong yung Anahne tintir ka masanan kot. Pwede pang widagway masanan kot. Mepeni masaninan isigil pa sa gisu. Masani kasampal ben pilo makaralasan ng trempa sarawyo te pan trempa sarawyo. Karala na saptre no tuga koros me milman pilo a preng krinda. One. O pilo kuslalal na seten mela. Wasa me mam suda maur miye. Niya siya me pilo lelmo. Mam ko pura maurta. So plan kamor wat siya masin kot magsanan koso iya. Ong kapigipigikan koros. So pil memorki. O ye hau yaw tekin kitaran koros. Meong yung jatweta kapa metindiran. Anahne tindiran koros. Puan kin wit-witak wait wata plan kamor. Nintuan chise se masani. Nansoon payo. Makapampagabirey pangkiyong upid me pampapangtan. Maur sautuk. Herpil wat. Yay masanan kot. Masanan kot. Yay ngayon sarawi. Kitasukak katan kikita puko. Wan parantes sembatak te puko trikan. Hablak nan masanan kot. Sotra au tekin kita masanan kot. Kita bilpa pain biji pain kita. Pwede kay pak nilang kosaikan trakak kita nilang kosaikan may sotre. Miminan masanan kot te kubaran kot. Eriyo nga tamaur kasampal pwede ki iwatong kita wasayaw o kosuya. May koneng. Gajang stati bagjang checha ki takchan kak meditate. Takchan kak kuliti bagjang kak kargitawong nan 2021. A year of promotion. Hallelujah. 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 A year of promotion. Hallelujah. Pukpukta takasapulita na new level. Na new take. Na new title. May paninta. Kabangakot. Krater kilang atakoyak te wen magtakakuyata. Ipan ko siya me. Magtapana siya pukata. Exalt the Holy Spirit. Wasakoros ni mekoros. Ngayon sarawi. Pan promote you and I. Hallelujah. Riyak wiyap maasan niyo kasambalong utay paan kayim sa kalanan. So ang limaw may watong siya nanira may watong siya. Kayim sa kala. Masani prayer is necessary. Wow. Kapakap. Kapakap utan Anahne. Kapakap utan kasampal. Kapakap utan na koneng yayawiyak at a lifestyle. Nan 2021 kapakap niyata utetal. Kapakap niyata tiraip. Kapakap niyata momot. Kapakap niyata alwalu. Kosa-kosa yung kaon na masuri sansal ni ngilaman. Ananong mongyong.
Kemudian kak. Ese ko sa yung ngeno mapini masani mesude pakai wakin to sang child. Riya kapai pumi ewiya kapai pe. Pagtangka kasempal gemelel. Song limawat nan wasan kawit put. Kumnak kachkiyang song kan manana pe. Niyaso makumpan watak kapsitki yang komi. Muna taban karatawo nan par kap. Pagsater wate songkan magchamamaurkin nan par riyakit resak. O kanggawa nan riyakit resak kayo. Magcara masaman makin mamaurki so kanangama. Anan par yakiteo resak kayo. Taban wiya sabal man kot makin mamaurki maurin paweti. Hallelujah. Lenganan kot, sirunok sansal na tamo ng 2020. Hakta kasik lenganan kot ay sansal na tamo ng 2021. Pagkisang niya tapan esya pagkatata kot. O kapag ngayi ni Cole, ni Songkors magsawiya. Kijana siya pagkatata kot. Kapag kot, pagkiranwat, ikamelele metoto, nan mumotso kan, nan penenikan, celebrate ranit. Resak namaw, ranin Christmas. Kataman pa nabudiyon Jesus. Happy was ang makasampal. Ito kataman nabudiyo, pinangay saik mo ito nga nabudiyon nanay mo. Ermay saik mo itong Jesus sa nabudiyon nanay mo. Ayap kataman ranit. Akan pagabay. At sa kataman pa nabudi, at sa pangyatamekot. Wewe kita mi kasampal kami song-songan ko siya. Karapan puti ranit kasam para-paran ko pwede ataleta. Sabol man ko kisakisong kita. Pitamak lang ranwat aman mang child at akin wapan nagsakiskan. O child para-paran kita man pang Christmas kiyong aman. At tamak sa pamparan kiyang kot meler kisakiswat. May peni kisakisakin child. May sudapan surala. Sudapan salongala. Sudapan mela. Kukulate. Asong kan koros magsaparaparan ki ranwat. May nakay ranwat. Kay bilbangka kanina mo in parew, laud la parew. Kasay posment. Mawawagi kuskusya, masong kan magtsalalim, masansal, pansura la. Kisakis, makot kachkiyong kita. Pan patapat. Pan wiya kamot pata. Pan wiya kakel pata. Yeyi atateten, mawin tatateten, pay. Pagtangkak pawaki di chapel. Yeyi alen mausotuk. Kisakis makot kachkiyong kita. Erkalangan ng kauno. Kapungaki kot. Ranwit. Iman watong kita wasat. O sa wasakin kita. Wasakis pan kem sangkila. Niwi ako sa iwasa makutoyin kem sangkila. Nanson. Iralaw silu rasikitik. Silisa kunaw. Memasani. Memen makin puso na sabol man coach. Sabol may yeros. Yeyi makin an kim mausotuk. Memen masutuk in pek yung sabol may yeros. Esurupan kilameur. Ang yangan kot pan mimre kokolat. Leben lo kaya puson. Ekasambalong kita. Pag may kita kamelele. Sabol man coach yeros. May iputiyong kita sa umbungot magkakatakasaman, awutang tapan wakitang atamaur, when countang atamaur. Unan wasa pilmasani, men mesuot puso sa walman coach yeros. Ebang kilang ang yangan coach, tunay maur kukulat. Kalangan ng kauno, nimutumot may muwatong tawasat, uy mangchan, iupan na kulpan na bat koden, o kisakabaka percungiti.
Teman-teman, may pagi menyajo may cool, kapanyang cool. O ipan rong lomon kapan trainer o elito. Ay pan supran o pace. Hallelujah. Sapan parabaran, mo silangan coach. O payaw tao kibane, kuburan coach rong tra. Ranwit, magurwit nan magurwit. Go. Kalangan ng kumuy sa matkut, labalap. Siya pa niya suksit pa siya, preng, iyo pa niya po katamarang mulot. Ukap-kap nga kiyong kumain sa melalis kumuy. Inaw makum ka din no kiyong kit, Lord Jesus. Masapana siya po katakom mulot na may koros. Ukap-kap nga kumain sa kumuno kiyong kit, makumpan, kasabol kisatan na new level. Ukumpan, kumarekin kit nga no wow. Kalangan ng kumusiwa coach man melalapot na sa pamasan, coach man mesurakin meliela sa pamasan. Hansi umauksit Lord, saan kibane, Lord at kaping mong silang mo. Kapag akyong kumi Lord, hansi umauksit, kamelin masabahan karos, kam sakala 2020, o kasamoto 2021, o kam kamele, makom gadino kiyong kitmang sam. You will promote us, Father God. In a spiritual realm, Father God. In a new level of faith, Father God. Nan song kan koros nan me koros masawiya siwa ko lalap. Kapag akyang gumulot, may pay tamaw la pepol pabuhay ti kelail. Mes sa tsingolan kinimarang kaon Jesus. Kapayata men pumpay kan koros. At pinini kan koros, Lord. Kameril mang sam, me kelapan sa mulim pagpantaw kamong yung koros. O wato waramas kan koros nan maray nan wingkot. Kapag nga marami ipatayang naman kiyang kumuyat kaping, kiyang kumuyat kasaba kalangan, marami at kaong yayasay kumutikalip Jesus Christ. Amen, amen, amen. Amen. Kalangan o kasililiya main ko. Merry Christmas, Metrel Kaskasik, Happy New Year.